Uba Rocky hek hakasngi balang kasyitarik rempang arajar arpaulai ringkat kajingsen ran kinong kershan ulalit bentap kerteng yalade hake returning officer kakong RS Manners na kebenta banyakun yake election MLA arajar arpaulai na penthor umkra constituency na ke National People's Party. Uba Rocky hakani ke election bamenta unhap banyakun persya ya uba AL hek uba bat haduk sansin kenti kumu MLA na ke BJP. Ya uba PNCM uba de UMDC ka maukar penthor umkra uba nyakun na ka seng kongres ba mebons im kertong jong ka VPP bat ya uba samporlang dingdo kertong independent. Rocky Head, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kulis buat saya ningkong cang aku beli press berok. Ningkong ngakwa ban ong bangari tradisional yang ka pemukra konsensi. Te hawai de berkata te pila ihi nakaliang ke jongak ni kenyat sau benai. Ke ibing ilala ban delivery 100% ya konsensi hi berok kawai. Jong ka patho mukra konsensi. Te hang ni ngidon lang kini jonga di ba amla saik. Umen rong ba jonga ba Michael Heck belum rong ba snong jong patho mukra konsensi. Jong ka golfing Anthony Heck bat cousin jonga ba ano. Te dia kata hi te ngong pi bai ki sebicha namar ba ngadi traditional. Namar ba kam ki ki ba khamla malle ki ni ki MLA ki MDC ha ki absan senam ngalala balle haka kenyat belai tang sau belai play i penelek segi man ki dorbar snong idan ki rotoli ki dorbar snong ke telat jingarap ngalala banjarap lengba ka honorable chief minister jongi bak sumbut Sri Konrad Sangma bat sumbut menteri jongi bak Preston Tensong ba nakaliang ke jongki kila ai kila la balik keliman ki dorbar snong kamar ba ke ki bang kila kular ki absen senam ki kampoi ni mentatang ha sau benang lala wat ka ko mopat lala play mau nong rem lengba kajing ya dan kat lang chief minister but rong ba song committee song ha kajing don kat lang kadon bini kajing au gi baki breu mong ki ong ba aliak se ba Rocky la balik file nomination re da kapoi kata kasni ban withdraw la ban withdraw no ban ong pat balai pin bet siang sistem bat ba hack pidon ni on percaya lor ni kajing kena. Jadi play ke witness ni bagi siang sistem ngilong bas kam jingmut barok kipat ba hi ke jing jong ki kiat nando napo mopat nomor song kamde bang akhot ya kan ni ka bajing one final nomination ni ka de ke jing jong kipat ba nomor kilakwa ya ka jingla ha kan ni consensus nomor ba kilakwa ka change for better tomorrow te ida i hang ni don man ba ni jonga te dena ta dau hi ngimdon kata ka benong artatin bangin withdraw Handeng las kam jumot baik bagi niat sekhmat bat sampai hu arpunyo tarik bat haka artarik result dan saai mandate nakaliang jongga penthumukra konsensi bat ngalong confident bangan job namang di utrash nong kata kadi kalau kejong ke perception ni dan nak nong rem mengini yang ni kania ke jutang ba ke konsensi jongi hi kadang kam ke change baningkong Ahmad jonga kadi ke isu ban weng ban rat dengkong you drops baningkong namar ba PE ki kun sama jongi bagi la sakma kut ya ka jingim jong kitang sistem port at pusan dili kisnem bak san snem baki lawan long banong economic mat kim phala ban take initiative ya gani ka issue jong drugs baik ki pabun ki kon sama jong ni dispetat ki jingim jong ki tang sistem port tu drugs you day ka issue ka ba ngahap ban yatit na met table lanang apoy hapo ka assembly